Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Ja, wat kan je dat doen? Au die voor niet maar maar die is vol. Ja, als we in een maar van nu is voor je natuurlijk. Maar alle met mij dat toe die met je. En dan ook dat toe weer niet is vol. Ja, en Paulus talat toon dat toe van mij zit wel in met jij vol. Wat kan je zoeken of? E lofana le lei no mai vai so uma tom fai talai de lofo le di o koia bongongi kala i le lofo o la Yesu Pauli o la sau. This is my final coming as a king of mercy o le siana saude pakat o le famusino i pe le manga i so famusino Veronica ma al saude so when ma fiu mai Yesu se au ne divine mercy is a king of mercy o yo tupu la ngalofa me le ka fa de ni ya un ka ko fa fo mo mo no yinga ma fam nu na fiu proper to mam na ne mam ia anga pa ia e fiu mai e fa tum loto o na matutu ia na fiu lo lofa o ina mai lo nganga fa o le ina ma to fa fo ina me uma na lan le tuai ya o ina loto o na mam le ngam pa ia e lo mai a te matou te o matu mo o poto ma le na lava ngama ma le fiero na so animai o no Yesu Cristo lo matou o li amen ya aftai ni ta au fredo ai matu finei ya amatu finei por calamio fa fredo ya o le fe au ti vai mesile va kule tibi o le fe'au e patinoa i apostolo members o le tuaina o Iesu agalofa muske lea ua e o'ofua sa'uupu i le mamalu ma le pa'ia o le ekalesia mega auo se taulaga a o lo'u lama kofiga fa'apostolo o le kaumafai fagafagi ma fa'amagaku ma kaumafai pepea a le kalamasagi e kupu le fa'akuakua o le kaulogologo le lae fa'i kaluai ngai le mawhai o ngō wanu ngō umara o le mamao ma e o ke makiwa e le mawhai ngō whakupea ia ko ngā wherua inga le pea ngō whamkara disi vai aso ngō wanu kua le rima le fiafia o le fiku e makari por karama a e iwa i ku la i po akoa a o la kui kua mamao ngō wanu ai a ngā ko fiku kwa ngā kalai whakari mai o kang paua ngā ti vai nusi ngō ura ia o le mamao ma le kupe ma mea uma ngā whaonga ko ia o le whai e whingaro le ku a ngā le fiku a ngā le lawa mga ko ui aku le TV le whea o le ali ima la ngā nuenga ma whikai ai i nā kou e alo lofa mai a ke au sotangi le whaingaro nei porkalanga la si le fia le kua meu ko whaia o le meu ko lulu ko ke sede e le mwhanga se le lau ke whaonga ai le avangolngi e wakua i kala inga a mo fai e nga o i uma ma le kane sia akoa i ka ngaka o le te mai mesi le olo mle pa fai fi fa fong mai ai le kuola unga luengo le fai e le laua ma fuka ma kua finge fa fkai le ni u mola ngo Veronica mai forso ngai sao o ma kongi nga makana ni fi au de amkango le lava kau fai fa nga pelo o la mole ni ne che wino le olai de fa ma mo le kua me ne du ko i ka ko kua i a wai lolo wa apostolo o lo ki ke le ma ke foi kua ka la i de lo fa save souls do works of mercy fai uma me ko se auda ya a se ka se uska ko pe se ama ka le la ngalo fai pe se ama yo ma fa ka ra i de o isi ka ko ka fa yo Fa Yesu ia te oe, elo fa Yesu.
Yesu ia te oe Elofa Yesu ia te oe Ya so uma Le ala le nana mali uai Ilunga o Kalevalia Ina ia ola le tangata Anga salam Sea ea sauba ai Ilona tau tau mai Watafe toto na yona fofonga Wala foa ilona ola Elofa Yesu ia te oe Elofa Yesu ia te oe Elofa Yesu ia te oe Yaso uma Le ala le nana mali uai Ilunga o Kalevalia Ina ia ola le tangata anga sala. Praise the Lord. Aia pes. Ngau mago eu se peto keiroa. Ale mo sumari peto keiroa. A o fa foro o o le de o nganga fare nganga pes. Ro fa tai. Ole se au ni kai. Olo ia kia ule, mo venga lea. Mo venga St. Paul, St. John Paul II. O longa, o le title ko inga lea, The Great Mercy Pope. O le tangata lea nei au maia le Divine Mercy ki tono le pureanga o le kalesia. Ia maso ero markalo le ngave Yesu, le pakele. O to lindo le ngol pakele. E surrender ai longa kangaka e whaongaro nga ola moleri. Wene ko si alu de rarolangi o mea ngai a isi ki o ko mga miango venga ia. Whapso ka mea o na kele a kopi nga mai o skaria. Ia ai o le se au le Divine Mercy se ia maka masinga se au ia nika. Ia ngon whaia kure au le me muri. Isi vahenga ia. Ka ko kalangoai de ali mele ka kalangoai. O le se awa Yesu, le fio Yesu le ukariskia. Ia, pe siri pe awa maka kofa pe ngā. Nga e siri fia ia. O le ke leo le mele kupu. O le makua i, o le le i o kako, Divine Mercy, i le kariko ngunga, o la e fio Yesu le ukariskia. O a problem se o whawhika auri uma o lo pangaka. O ke fia i roa me lai a Yesu. Awa o ia o le ansa po le kani o whawhika au ni uma. A whaidau ke mo ki ngoa wae o le kanale e wharongo e o karinga Yesu uma. E fio Yesu me uma. Yes. E fio Yesu me uma. Ae o le ka koriko la vaia ma le menga ka penga Yesu ranga ko e fio mai le nanulangi ma riu ki ukangaka. I le kaungai o Yesu ko e fōi rongo ka maa. Whawai rone sakana mekana. Aisha, si le fia Yesu, e lemu whainkoe me seia makangaka. He's with us until the end of time. No mga ka penga le kare sia mo whainga uma, e le mawhainanga anua e kia le kare sia peke. Ku iei le ki o le malo, ku iei upo e whak, o ka lai whainga uma maso, papakiso whamangalo, whamalo me uma. Ia a koe sau e mele upuru ngā Yesu. O la ngā upu a maka o ngā loe au, o le o ke manga waku le ngā pai. O le marosi ngā le upu o Yesu wale ngā pai o le kuaranga. A o ngā koe upu koe whape kore ngā, o ke iake o koe o ngā kaanga o le lana. Meaning e o a ngā fio, a le ae fio, aisha, anu whawai le kansi. O ia le ua de koe vele ka areto mo pane, wa vele areto, o ia o le areto. Ne lai le kansi. Ra konga po whele wa sisi. O la ua venga o kikina le si mene le mai, vai mea. O kipi le vai iwa kausanga.
O ka se momo lo ko mao I maku aposkola. E ka ka kangi. Me le fa ko ka ko kuaina. Anga ko wo fa ko ngadwenga. O kumu o ko sai me ngole lo mo. Ki ngā vai ngā kangaleka o kon whanmai ma ngei ka ngā kua whanga ula se kāngisi a ua vai a kula a kosol ka mai a me kipi e sere vai e o whanga u mea ki kilo ia ki kilo ka mai la wa kua rua vai a kua e kua mai kua ka sere vai ngei vai ke rere la a me po whea me ia menga e la longa menga ka ua no ka ko ua whai ka kua se o ka kula longa mafu anga ngā lai ngā alu e su koluse ngala ngalu e suru koluse ngo wo fia manga e ola ia ka kau wa pene ka sala la o I feri o ai e suru aso le afi musu ave ka ni do ia kinga menga le ke fai ko ka ko kuai se o ngi foi se a wo mo sia mo kai ka wo ia ai o kinga ai no Yesu e te kinga wa pe mo ka ave ai o le ingo sia o Yesu ro ka un fai le mele le ma fasi ka ngaka ala fai ko ala ka dia Yesu ku to pe fasi ka ko fai no pain no gain so o le se au le ke ka un fai du no na ko lo ke ko kudi ka kalo de mo le making kiki si o e marin pe o ma ka ke no ka mo ya o kipi le vai du mai a ko ai va ka usang ai se o kinga oh kalo fai Yesu lo fa ku pa ya ku lo pa malolu a o la ko no po o lo ka no forza o ka so fa mo o ka kalo ko ale fa Yesu ne na o kere lo ko mo lo ka ngale forza na o le o se fio I no mo ngere pe ko ka le pe ma ko forza o kalo kwai le hai o kisia o ai mo le ukanskia o ngo lo ke dore maskio ki kira no so ka vale o le pe no na kwa walu sang paket no na ngo fo ma ngo paket so se o ko ngana ia o mai Alex he's there waiting for you ama mas kamu kalar sa o lo foi lo langa ka kau o Yesu la fio o que le ko ngo fo do mo le mo ki mo o le mo kala mo sa o ai le ko a kala mo mai ko fo ko ya o que le lo ko la o mo ko le ko ya o pe a o lo wala lo ma sangi do mo le ka skia a o la como se venga ma fa o que o lo do mo Yesu o que fa lo ko wa ba ko Yesu He offloaded it from me. Lang o ia o marka o ko uma kinga ina mafki venga o mai aka o ha o malolo o ko. Ka ko mo ka ko venga ia Yesu ado na ko ko fe ko la lo ka fa. Ko yo so le da ka vale o walu mo fa ko ga wa mo ka la mo le swa sin da sin tuisa. Ko sawa ma mala im statue mo ya skadio sin tuisa. Ko sin tuisa ai lo fa fa ia pa ke ni tau ka kala lo franca o la ka mo lo kala na ka o ia o la kwala si me pa ke no me pa ke ka ma o ska mo fa ska ia pa ke ka kala fe ko le ko me le ko de chapo le ko o ki mo dio sa o fa ia o sa o fia tau fia no porta tau ko ngofo po a ko fa fonga Yesu Maria se furu lima maengo lo sadio ngo wole fa nga pula o maka lau se furu lima morkin kikira nga yelo wa si fa pe mala ki kire fi ba yo yema o ka kalo ya ne mosima o moya ni u kanfa yo ko alo so misa ko misa mu vai ko mo mori o uma mo foi a memor kikira fa me Yesu e o fai de me nga kailo ko malosi o o que fa a ko ko ne lo ma a o nga kikira ma ina ko le so me foi e querer mama a le lo mama o uma mo foi o an fai ina do nga fa o mo fai ina do nga le o kalo mo fai de kapre
a maka le ngovenga o walu whansai a Yesu a po le o tau o kalo le po a kere fia me kongo ala ngo koko le po ki uskai io au ave volo kalo whainge me whainge kanga ka o sori kanga pero le pero e ai ele pero a tanga Praise the Lord. ele pero a tanga le wo pols furma le whaka o sanga o whaimere o ngā o ke karikongo la i ele fua o ngā kere la kou koe manguia i mai o kausanga mga o venga o kinga no pain no king e ui o e kinga ai o lai lana lana nganga ngau ia Yesu korusi ai o lai kako so a whaida o maso o Yesu i kere aru te au wala wole le au lote e ke ki ngā mai ale abakanga e o ai ka ngakawe mai o e ke a ma do your work serve God I would put it forward, polo moku kua. Kiro le kuala, kiro me o fonga ya. Ka ua ile ka sira, ka kai ya ko fine low, whatever ke ka ma fu ka ni me. Aya, ni fai, yo, no walu lu ya ke me ka ua le akama. But ora ese si me ko ya ngai. Wa so ko a be o mai ya kua. Uri tu no ka ko ro ke le o fa inga le lona. Aga ko wole ko na ia ile langi mo kalanga ko ina ya o sona tan ke no le ko le on feide la ya le ko mo feide ko ko ala ai ak so o hoi feide fini you decide you should go to heaven or go to hell ko ai ala o la so ka o ulo ka ma pa wala o kala ko e manga ia ko e ben ngai ro ifit ia na la waru ia alo ku mai ke o fora ki si ia sa o so ko o le ko ala mo feire la o le buanga mo feire ifit o ngai le pude ia pude o lo ki si you should go heaven or go to hell because you're free will ia la ngala o le lu ile ko fa ko ka fa man rosi se fa mo le mole wa ai mai ngai o kala o nga yele fa olo manga o loko kuni e o laine manga ba de ke lo faia ma lo lo mai mani wo kuai ma pe o mani u mai e mani u lo de ka anga fai lo pikola we are apostles of divine mercy o ka ko fa Yesu o fai u mo so fa malo ro ye mama o ka ko a fe da ka ke lo faia so ia kala Yesu ai le ver fe au ke ku ko ka si fam simonga ia ngalo mo se le mo makua fe sinau so ni kam kau am bot ia vi ia la verta to Paolo Yesu Kiliso fa talo fa tu pa ia man mamalu e un fai mo le ia manoa fa au lo le li asana fa ma lo la valo on sa le ia ole afo ia o le kele lo la kala ya Yesu ma unga we o le kele fo ngal fai fai oi ya o kalsia fo nga mai le o kala mo ko me le ben o le mai ka mo ko tanga la so fo ka kinga pa un malo fa pa ya ngalo ko finga ka kinga de na winga lo kala na le fen men a chau a mi no o le fo mo fai fa a pe mer kala de fe pe ke mo tanga o no fa ko o la posko so toi ale mo fa no se me ora posko to yo na to pa mo fa ulo ko fika kinga o fa u ka kinga ri no la macha tra po le le wa ka mo fa le un tra al kala ka kinga o le ulo ya posko lo sa u tva mesi sama awan e make la u kuai ko mai ko ingora ngai kuai o yang ka mo mari se au la ia la ayer plan e o al ko e aso katingani na fai mai kala de ke no mo poi poa al sana awan e make la u kuai o que o lo to fra mo makalmo e mo so you can mix it so que man kula nga le ko su mo di man ko sanga le wa no fai o fast food le mo fikuri wa vai mo ko ana ya la mo lo per ya so ye ko e no pay no gain anyway ia maroal on sai te o le kele nga o kalsia lo on sai ile fo langa le o Yesu nga ke ele o sei singa ke kala o Yesu langa fo ia kalia fo ima
poponga langa fa mai Yesu as move me o molongo winga es me ngai fa le kongo ai kai poponga longo winga o la ngal wenga lo sa ngal wenga so fa malosia pepea ka ko malava I will never give up. Amen. I will never. Ia la ka ke alwa ki ngofu mai langu ala ka ki fa longo me o fa pia ia la mai Yesu ia bi ia Yesu il kwanga ngei ili o mosai ia o le kele fa nga kala si o mosai nga sa ko le dia oi Eu vou kala skoi. ia Ele nem mo se po masima. A fa la ver ai fa fie. Esa ka taka uma fa fie ko amanga ia no le ai po masima. Ka pena vudo lana nei. Amen. E le ma fai na e manguia te longa ke kania ki nga se ke. Amen. Praise the Lord. E fa se bon kupu mangu or ki mo Yesu nik. Na. Yo, a vai dai. E fa se bon kupu. A ma nga mangu o ngo yo, mangu o me le anga ka fa. So let's follow him. We are Anyway, followers. this morning le kai au nge. Oi no anga po. Ko piwo ko sila mai Yesu I olo fa le piwo ko fa vai vai. Po ka ko wa yo ka nga ka vai vai le au fa kasi mai le li malonga nga ka ke malo si ai. Piwo ko fa vai vai ka sa nge kai au. Awo ke ilo kilo akula image ke le fa sanga malo moenga. I appear my writings on the image. O writings ngai la foi appear o la alkali sila. But I didn't want to mention it, but I have to. O ki kilo klo okal appear mayo. O kango po ele aka. O kango po ele aka o me fonga le ai ele fingalo le sue fa ali nga o lo binga nga wa. But o le binga la okala la fa mal mai pulu nga ya lu fa makala langa ele o sa nga luenga o wa u le ki lu fa makala. O lo wa lofa le ki fa makala. Okay, Lord, this morning o gala fia fail off la wan. Po le kimu ko la o ki alu la balanga. O Yesu le apia mai ki ku lunga lu la wenga. Fa popo kula e le lofa le fa mai alsana. Ese le mongi. Langa a fa kingo lo lofa le e fa kingo sa so angi. Fa kingo se me le e ke faia. E me se aka nga ka popo nga kia mai. Ia a wiki popole alsana ingi fai kionga e mai ki o langa o kalsia nga ngasa mai. Awa langa nga o sila li la sila I longa hat malanga alwenga ai ko per ka nga kai fai kio o la polo kan kalsia le ri o ngol fai kio. Amen. Anyway, so tacha ko nga langa as I said ole kuskusinga ia ile image. So ole lang fa kusa to me na fai mai ka ole image. I'm sure que lo kako umaru ko pope wo yele image ko fale. Wo yele image ko fale. Fe mai Yesu famas ko fa mangeng wa ko kangaka. Ko kilo ale image po le ale me ngai ko kisila ia. Ele ole akole image. Ele ole maka ngo fia o ia like sila ia ole image it's me. It's Jesus. It's God. It's God with the life. With the blessing, the grace, kalasia uma, o leo ki koe kua kumau, o leo ke blessa ki ngā o kou fale uma ngā o ki kula ia kuai. Koe kilo le image, whai mai, amu ia le kangaka ke venerate o le whaaloalo, kalikongu e ke pai e le image, o kalasia ngā e sa saa mai, I le image. This is the image itself, ese laban maka o kia o longa, o le kakalo le chapel a le image le fo ko fa papula mai ka ikalo kanga ka vai il maka o kia le image o kalasia o le nga ke sa mai le image a fai mai fo fa mai Yesu o raise nga e sulu mai o nga sulu ngia ele ko ainga a kongu ke le o mai ia but that o le menga nga kupu I kanga ka uma mai o le ele image o la ke sulu ngia ko ainga ma me uma ko ainga ile malo puipuia o le raise o longa image a fa mai o fale uma ngale image o ngai kafi esel ki Apollo e lakur ki Apollo e fefe la kula I mai Yesu I longa image ile lofa lea o langa kalasia le lesa sa mai ko kongo le image il ko ainga ngai kula ai Yesu la vai fa mai Yesu pe fo nga kangi Faustina ko ko singo le image gay a fa mai Yesu mai Faustina Yesu o ai mfainga ko singa le maka ngo fia o la falinga le image e mai Yesu ele ai ele ole brush ele ole maka ngo fia a o wow it's the graces o kalasia le o que se sa a ki ngo fa pele wow
e ia le whaalinga ki ngā pa ia ngā whaiwhai a Faustina uinga le image lea. Ngō ngā amaka ngā whaalinga ya Yesu ya Faustina kusi le image. Ngā whaalinga Maria ki ngā ya Faustina. O le whaalinga la Maria, whapea. Kirki lako Faustina, wa apia mai Maria, she looks sad. O look whangongoa. Ala kilo lalo ki ngā pa ia mo ngā wholinga whangongoa. A wholinga mea Faustina, o lai se whi au, o lai whi au mai. Whapea lo Faustina, mother, please, ka umai e ki au, o le ala whi au nai ke whi au mai. Whaamole mole, I beg you, tell me. I ulonga, ngā whekalai ki ngā pa ia, whapea Faustina, Faustina, ole, you are going to find illness, la iele se mai e ke mawai, o la e popo ngai, a la e iai fongi mawhakia popo ngā, o la e iai, o la e mawai, o la e whengai maoi, o ngole image. O ngole image. Lale winga o ngai whiau. O le makaukia o le kalasia, Yesu alone, le image lea. O le winga ngā le mamafa, o le whaamamanga o le image. Ia kou veneratinga ma kou whaaloalo, kalasia ngā saa mai. O ngā whaapena o le Kalia Faustina ngā kai ai iau. Whamai le Kalia Faustina. The next day, wa whaalongo inga le kengi le sufferings. Wa whaalongo le ki ngā, o le kingo, o sionga kingo. O ngā whaalongo le mawhakia o popo ngā. Ngā whaapena o la ngā kali. Oi, ia, whaafikai lava le whaamangako mai e kia pat. Wa o masangi ai. O la wo lava lea o popo ngā yaso kaikas. O masangi ai. O la wo lava lea ai o ke le popole langa o le whaakasi mai lo whaola. E kau avenga ma ke kau avea whaakasi o popo ngā. Ai e kau muu lava langa whiau. Ale kala lea maringa whai ai, o ngā popo ngā la e mawai, au e ke popole. O kalmanga i whamai, au e ke popole. So o le winga lea whaamulmole, au e kako popole. Awa, a e pipi ia Yesu, wa e mawainga i o popo ngā. A e popo ngā lo wa e mawhakia ngā e lolo lea. Ngā wa e laka ia Yesu. You're close to the Lord. Pevo popo ngā lea. Ape ngā vorar karilea i Maria le si peitsi ngā le merea. Ngā vai e Maria ia Faustina. O pupu nganga, o kipori. O le ka ke amu whakasi. Amen, that's right. E reo ia Maria e reo kula fo i ka po Maria. Le sau e amo mei e ka ke amoa. Le ngā so se kaime ki au ngai de kua. O whai o e mawhidi o ki Apollo. E ke mi ngoiro e whai whi au le kua sauro ki Apollo. Praise the Lord. E makua le kua ki Apollo e ki Apollo ki Apollo e nganga whai a oe. Ai e mga kua o e mga whai a le kua, alo kau kua le kua. Io, a wai ki kangolo e whai ngaro e ngari ki Apollo. O winga lawa e au ki Apollo e ke le kua. Nena ngā kumai Maria Faustina, au ke pole iau o venga maki nganga ke a moinga. Ka ke amo whakasi mo oe. Io, wai le rofa Maria. Anyway, ia, e mang kofo e lai ko ki kanga i fal image. O lai whai mai Yesu kusi lalo ia o ke kalikongu. Ala whai mai, ia e kalikongu langa o Yesu. Yesu maliu lea, le koruse lea kako, la kako wala i le langi. Ia e kalikongu, ia unge e kalikongu ki Apollo, unge e kalikongu i whasosonga, unge e kalikongu i komumu i kangaka. No. Malesi mea whai mai Yesu, a e whaaloalo mai lo image, ma venerate o ngā wa e ola i le raise o lea, raise o longa koko se kulou lava, raise o le vai, o le ala le koko leo Yesu, lea lai whai mai alesana o le ukaleskia, o longa kingo ma longa koko le ke kalia yaso uma, pa e maua le misa, oka o kai, e ke le koe lea ia me se mea la e koe popole ai, i le alofa lea, i le image fo lea. O whapea, oi ka whewhe, oka ni maka ukia, o le whe au ngea Yesu o ka penganga o ka kou molonga koe kaimi, oka o kai, ka kou ka ngā e iai maka ukia le lo loko winga, o winga fo o le image ma raise, a le fo e koe vai, mai le alofa leli, sila fia leli o ka kou ke vai, e alo lua ka kou pa ule i se, le fo e koe mai le kofe sio, alo ia paket e free, e le kou ngia,
Alu ia pa ke le failo ko sio. O nga e akili a le nga e pipi I mai pe e ke o wangi e malu e due lo fa kukua. A e kai e poponga longo winga we laka ke nga we e laka kwa ya Yesu nga we fa kasi me Yesu o nga we kai e poponga langa nga wi e Yesu ka wala ile langi ionga poponga fa pe fo long kinga pa ia nga wi wala poponga le sana nga a e kai e poponga o nga ke ma losi ya Yesu nga fa kasi Yesu ya o so wala ko pole ingi faikionga mangia langa ya foi ole langa ka uma nga o nga ke ma losi ma ko anga ave kanga ka ile li o ka lo fe a le la uma se au o uma fa ka kiri tawi na ave ya fe do punga Yesu e Faustina ole ai mosia o ko ole ki Apolo o ole fe au le kango ngola o nga ka vai ku nga kala u sa o ki apo ele ko mo to mo ki apo no o lo kana ka la ke lo fa e ma wo ya o nga ku de se au fu le mo ka ko ye sa ki apo lo ko fa ka le pe ya ka ko nga ku au nge o ka ko fa e facile ki apo wa facile ki apo e facile ka nga ke lo fa ye pa wa me fai ignore it fa mangalo ka kalo mo ka o le mea ngamo whai anga po o lo wikari ka nga kau no mai le fia mai au o lo fo blesu fa fia mai skengere moa fa fia mai skamare ya yo a o la kala ka fa pekio o la wo mo o mo kusi de punga la lo ka panga kulo mo vai au fai le chap de ka fito kwai am kanga al o vai me simo con o kusi fa pepa la first 9-day novena I po uma mo foi o po muri la so fu mo so ni mo pili mai o ia nga o ia muri vai e se pare ko mi mo ko o o fa pepa kus ko mo ia mi mo mi fa de ko na kapna o punga o kusia tonight Jesus I thought I have not met anybody that I don't like. Nga rai raro ka mga urang lamu sui o lupo ua ves. Praise the Lord. Reo mai de so. O ai alfa I mai never ya. I pray for you. Bieleli. Ora ko kalonga la fai. Bieleli. Nga ngai le ma fai o ngau kango fai sisi meo ko mga oi. O kia vero ngā poskolo. Ua fo. Ua umalo ko ska ya oi. Wa uska I do le ka wo la nga posko so o lava o fa le fi lo na singa mai go fo wan ki le mo o yelo mo a o lo ko ye ka ma ko fa mo le ye fa mo wir ne ka may one day become a friend again because o kan ka yo ka karo ke lo kan ka ye mo mayo Kano, I pray every eliro la ko kuri la ko kuria ko kuri pong sa si fia le ko o nga o le ko ang si fia ai le ka se po I po e o malo wa o for mi sa ka o lo le ele o ro nga but only God can see so everyone is a friend we are brothers and sisters in Christ o foi o la po skolo divine mercy alu fai sa nga nga rofa ka fai fa fia o nga poli mena ma I mo ko finga nga ma after for Francis earlier ka ma ko olo ma o ia ma ka o mai ma ia o la fai da wa au ba ku ngai tanga me fe la kan I le ki ngai le ai ni alu ko 9 years old o le se vai ya o va kalo ko kere ka mai fa lo kere ai nga le ka mai fa vai vai akiri de ai nga ko akare mo sawa ka ke fa lo ke ya ka kala de o la ke o kere ka lo ke masangi ka la mo ka mai da ku e ka si do ka la ka va de ka mo de di o ele la fa mo vai o ki o la sa o venga amo but o kalanga Yesu a ti mo mai ka amul sakau le oi ya mulio o Yesu sakau but
Awang ia mo kau parasida ro parasida ro le sako o lo kamanga na parasida ya akale shotku ka ko ka Anyway, yeah. ka ko kanu le ni so ye ko fe ni me ofit o ri ko sa wika ya sola Yeah. ya oi O sea, que ro kupere sa ku a que ran me lo o ya kupere mo ya ro ko ro foi ya kere ia ke lo le au de mo o ya le pa ma fu ku pena amen. i di sa ka vale o ka vale na mai na o se o le ni no ka ni mo le bom Praise the Lord. io o le ni pe si o me le se na ro mo muri ka o ni mo o ku pena ku ke ko pa mo mai au ko na le wa na la u le chapter ti kwa Praise na the Lord. si da ko fo mo le ku Yeah, Lily. Nale wo ya Amerika sa mor se au. Wo ya mai ra kike da ke ro po ko mi ka no foi do mu ya lo. Nale wo o fe o lo wa le no o se o. Thank you, Lord. O ko uma ye so sang se o tvaines. Fa ku sa ye ku so do ka una. Se la u ku po se ku pena no. Ai ka rafu. Ke ro ko ngang fo ka si a fe fe. Wa le si le ko fo. E di vale do ko. Absolutely. O le mea ke ruru ke se o ke re ka ua kou ua maa wa liwa nga maka ki kere tina whanga le kua. E reo a mai e aia e sanga singa mea hore pe whakaura sikarete o ranga kipi wa ke ura kipi. A o le kupe aia lai whama sa. A o le mea lau kupu, ne le lau kou kua. Ka ngaka ia nga whaia ia whakusala, nga tō nei mai a kupe whai whakusala, o au whaia. Mas eu com a Fina Rosim, ma Francis, e a mas kauka, mas ma fodolas. E ai o makungu fai me, o makungu kupe fai. Nele o luas fico kausanga kalu faku se gamoa. Luas fico kausanga e leko e se fai a kune. Give me right, man. Oh, Give me yes. right. True, it's true. Ranga karanga e sunga lengo fai. Fa me so se me e no faku sale. O ke a puki pui la ko. O ngo foi ni me. Ngo fam kala fo no por kala me kupu polang. I le kau longa dua le langi wo evacuate kuma ka korsiti. I wo so. Ya so wa no ko ko so da no helicopter. Ko ka mo sa pi wo longa fale fo nga per boka o ma ka. Allo fa pi ka ma imi tu su ngalo. E fo mercado. Wo fo mai da ko. Ka sia le fare da kuma. Wo ma le pe a korsiti. Ai o fo nga ka por mo sa o fare. Ai me no mo ko pa wa ngal fa ku sango fa pi e fa ko lo fa na o le fa pui e fa Amen. rosu fico sango le ko se fa sango Praise the Lord. Yeleli. au sa mo me ko ja ko sango uma mo pi le fa It's very au true. ia fa ka wa la o ma ki ko di It's very true. o le mo i nga e le va le ai me ka fa Yeah, se whalongo mai I upu a Yesu I kangaka ke veneratinga ma whamanguyanga o nga upu a ko sa whai mai. I am offering people a vessel with which they are to come for graces to the fountain of mercy. That vessel is the image. With the signature, Jesus, I trust in you. Lela whai mai alasana le image lingai. Before le kau whamakalakala ko le mamanga le image. By means of this image, I shall be granting many graces to souls, so that every soul have access to it. This is the image. And I promise that the soul that will venerate this image will not perish. Me. Wow. that's me Amen. I also promise victory over enemies me. already here on earth. Victory over enemies already here on earth, especially in the hour of death. I myself will defend it as my own glory. Image. Promise. It's Jesus' promise. Jesus promised the image. me mo muri ma ngai ya ke lo ya And the mai Yesu, in the feast day, o ila bless my images from heaven from heaven. So, wa ele maka ukia oka ele mamanga o le ngei fe au akua. Ma maka ukia o le image fo ila ko angai ko ika ko lawa ma fale
fale sa mamaoka me o iai, Jesus is there, is with us. Kalikomu iai, then you will see. Ia, so Ua ia. O le imeke leo se kamai mea, o le vessel lea. Yes. Jesus He said, said this is vessel. the vessel to my mercy. O le vaai o le kangaka i le whakusala kura wala. O se me mangaia, o se me alofa le me ngā. E ke anu lau ka male kai au maka i aka, vai punga o aka o mo o sikareki o loa na for the display. A ke anu kai au maka vai punga ele se o loa. A loa kua lea. A loa mawhawhau kai minga, e se manaka. A vea lau wa ai a Yesu le whakusare rea wala. Ma me koe Christian nai sai o la longa. E ke si ninga ai le akua lale. Le akua lale anga mariu mo oe. E koe ma whawhau oi o akang whaola inga le lofa o le akua. O ngā e ai no le mele kebi po o e haru e whaari le lofa. A whaola kebi ke ika sesi. Wala walo wai whakusanga kera koe o umolo wika. So oi le kupu fual fai me Yesu, whoever venerate my image will never perish. O wha mangianga e maua ngā kai whai loa whakusa. E mā fua o ngā iele wingo le whakusa la kua yo. E fia ase ka ngaka ngai whio ai le awala. E se la longa. O le sira anu fia mā ki lenga fia vai a Yesu. O le sira anu whasau e ika. Ia loe whakusanga e kaukala le e mamanga le whakuso le whapea mai o le kala Yesu ki kino mai lo rima lea. You are the one that I bless. Yeah, it's a blessing. O lau kia wakua le o kanka uma ki kino le aule Yesu whakuso. O la mga mangianga le saa le whakuso le kanga. Vini mai le o le whikailo official vai kau. Mai sana o i roli mene kupu ya kako. Kolea. Oi rola fare ngala dei fiki le bei kunsela. O koa. Kere do pra no sa wa se e lu mol ka ko ko e lu kwa me. Fa ola ma fu ko ke do wa i de kur fa ku se mongo kai. O lu ma ko ngor fa ku se ngor so mai de va o po lu mo sa bai. Quand je suis allé kiki le saule ba lu le fiki le kunsela. O le whanga la whaewa ko la makisini. Ai le da vesa mo mai o ka ua whakus. Rangol fulfulanga Yesu. Amen. O ke apu ki puki o ke pui la ko mo wofo le mea. Le yeri whakus. A ko ai ma la ko me ko ki. O ke whakaifo. O ke whakaifo i le uso ya kaupa uma le kalesia i mongongo kai. Wanga la koa ngo bai karsanga ba sepa. Io. E ao le kalesia de skakoliko. E de ai le skakoliko. O le mako kalesia nga dia sola. Ala le o Yesu wala nga. O le ma nga ia nga me kupu kai. Amo ia o ko ke le whainunga. O Yesu vakus. O Yesu nga e fio whadido Yesu mo ko. Ai nga uma ngai whakuset ko whane. E le nga o le hakanga ko kwasanga. E la sulu my rays of mercy. Ave o le anga lofo Yesu. I mai nga ka o ko kongo le whale. I mea nga kupu ko pui ko whangau. Ma ngai e yon proklama yon o no le whai. About Our Lady of Guadalupe. O le Divine Mercy o le lako Mother of Mercy. Maria nga Guadalupe. Whakau mo nganga o kamaiki mo. Ana ma ngai whafkai a pakere mana proklama mo riu sa mukana. O le foko ka mara malama di image. Oh, la se aure dei o le image o Guadalupe. Le se aura e mai ai ma le kaua. Wa pēu de mele kua kua le iuma mai o Madia. Ai se laula aula e whamanga ia. A le whamakalange, o le la. O Madia le kua rumo le la. Au mai mo le wima, o umal kai mo le la ngā sa whai mā kua ia sola. O le ki ngā le kua rumo le la. O leino ko mga wale kam le kua. Le la o le mā malama.
Whafkai pakere mangai ni ka penga. O ka se mangai. Ia ola ki whapenga for the image in it. Yeah, that's right. Whoever venerate my image will never perish. O wal koru afe mo kupu image ka kampa ka whaigo. Well, there you go. Ia rena o makua i o ka whiu e ola laka ke ola. Yes, Ne lofa mai o rea pu. A kere koe hila foi in comum. Kiri ike. Ki no e ngā ki komumu e kia. I love you. And I pray for you. Amen. I Absolutely. just hope one day you and I will be best friends. You know? Amen. Nea ngā lea kua leka, apu lea ka makikira ngā malemo. Ai la kufo mai ka kula e vau mai runga le vai. Ko kuwa fo mai ko aru sosa ni mai ngā wau fo mai, I'm a doctor. I need to be there. So la kua ka maro le fufo ka makikira ngā malemo. Ola loa. Ai ki waro leo langa la ka male wanga hoi. I will not for people look I will in something. E la kula ni something. Bui. Wherong ki ngā bui. Ka maro lang fo au ka ngā malemo ai. Ka fo mai a leo whamsing. E ngō laki ngi ko whamangungi pu au koi. Wa le tanga la vea i au ka ngō mangi malemo ai. Ai ki wā umar whamsing ngō lau kama. Le ngā hoi. E ngō masinga whalpupu. Si rore lima. Whai no lang kala. Nga e la vea i au ka ngō malemo ai. Ale wa le la vea i au ka ngō ngō ia. Ka merikana ko inga. Io e kalo whae. Ngā langula vea i au ka ngō malemo ai. Ka ngō lau ke fō mai. Mako ngā runga fō mai. Io sosanga ka mai. So la kula ko fiki o le mai manos. Ke mi kere ko fō mai. O le wo fa masingo. Ke runga ka fa masingo. O le ave fa pui ka ngoi. Wa bengale o langa ngai ni ka. Ka ko uma e le ai sa mi o ko. O nga ke kia. Ke longa o fa kai wa i ka ya. A o au fo ia. E ma fuanga i ka ia. Nga e te me wa i le fifi ia kia. But o i loa singa ngano le pua. A fai wa yeso se ia o fa ko e se. A fai foi kere fa ko e se. Ia oile ngango le pua. Fa mangalo mai. Io. O nga ka ko kupulo le ranga mea ngo fa so. So ko e se ia man ngira lang. E le ka ko e so ka ko lang. Ka ko e se mai vai ngau le lang. Let's help each other. Let's work together. Let's serve God by being together. Waranga kalanga Yesu. Yo ko ferfa. E de se wi ngoranga maliu ko lu se ave mala ka wala na. Ka ko fai fa kingo le men sa wo Yesu e liu kin ko ale se me mangai. O le liu ki ka Yesu le mangai. He has to come all the way from heaven to us. I say, I want to let you go from Fakwes. But Murunga, Mokako. Then so that can you let go of Fakwes. I don't want to King I never know Maria Kariki, I speak to Peru Mokuya. O more come for you let go la Vecako. You caco boy by night, or they call it, they will come for Macanam, Fadangan. It's nothing. It's time to hold hands and move on to God. The Larangi wala kamade uma. Ora kalo ngalo ke fai pe mo kalo da wila fai mano. Ni pale menge markate neka Yesu ka fi vai pia o lima mai la o lima. Ma kuida epa ma fia me ai se ma ngai ba ko fusi ma ko ma. Yo ai ki su mai ko ma fo karai. Ai se ma ngai that will be the day. Maybe God will come down. Lamora ko fa vai da ku. You can't see it, I'm saying, I got fair fun. I go for long, you help me, I help you. Most of me, I am myself, I better tell me, I myself kid a couple myself, they tell me about my Carlo, from your Kawa, you're offer. So soangia kule ile faso ala kuangangi nei ia ese mane mo e fo ia a wole sai kio ka ko loko ini mea ka ke komumu ai ma no let go because e poloka ya ka graces e pe aka sai kia pe aka ika pe ako le kio fe mai le o ngi pole asa o ika pe no because ele ia kalasia ia le kua male awala mai ka
ko fasio ai to forgive ni me o kako sasi ai kako se fo ima kako wikai and let go and pour malanga graces in our hearts to keep us going in me kako faielengela lonangi ya o mako se singa i oli asana al mako se singa e ave mako image laiki then we always give the image ko le image longos kanaka la ka oko pole image klapo o foi put it on the person pe amako wo ya se singa. And then we always give them image, put it, ko lalo la kumoenga. I mean, like alunga, the image itself, the image layer. That's how powerful it is. Le kangaka le maeba e oka le fusio le image baka bakunge e mai. Itu makome alufa ngai ko iai. Pe mama ko imako asesinga. Ya e ma ya o ka ko fa ko ko ang ngomalo sia ko ya ko. No, I don't think so. It's good. Let's just come in and come over, come over, let's go photo, but Ranika, a Cassial make up to say the poor family, the poor Friday, Mariuska. True, that's right. About ouso kako uma kako felo fangi o ifore ku ngai fu pusi mare o ka se manga ia absolutely fa vai de ku o kako ainga o kako mafkanga o kako karesia if we all come together one heart and love each other the world will be the best and Samoa will be the number one mana ole fu ko mai na manos Kako fangi, mangalo maya sana tau se, mangalo ranika, mangalo kako uma. Au kako kia mga ia le mea pola moku kuan ki Apollo kako mafo paule mariwo Yesu. Let's respect that. Kako whaalo alo le mariwo Yesu se i whaingi ai o long ki ngā. A ola i kako, kuea fo. Pamanguia le po ya Samoa, pamanguia le po kako kanisia lau whionga le kamantureanga, malonga lue, paskai aku le nei, mafukanga o kako ia i kederi suinga le kako kanisia, ia le ri, kako ngātui whakasi, isi le awo skaulanga mo le uno foto, mais foi que a como farcua facengainga mo na ku farcua kai ngangel pa io le kanisia, io kupu mo ngai na ko fa pede ia ko e o so por perseverani ka fa ko fa e ma o le su sino ma me ma ke ka fa o neu venga Yesu i kale valio si itia la avena Yesu uala tamai oh yeah oh Yesu na te si la fia lo toi ua mafatia beta I o Yesu na te si itia lau venga praise you Lord si itia la avena Yesu kale valio si itia la avena Yesu uala tamai oh yeah Atai su o matu fai umunuia nei porkalame matu talanoina lo wanga lofa mamana Yesu le anga lofa e o matu do online o
le ola ina sili atu nai ro le loa ina. Ma tu talo whapitoa o le tua le nei por kalame mo la tau o mawhatia I mai o le tino. Maise I whana wiki a lofa atu Yesu whasau loto la tau mai ki ngā nise la tau o mawhatia I mawhatianga mtau kia o le nei o langa na o la o fio le fofo whawhitau. Manuia Samoa, manuia fo I ri mta mata fo mai mana lato ngā ruenga. Mai se li leo leo ma leo fumu lato whaia le ngā ruenga pui pui mo manuia o Samoa. Ia manuia le TV, manuia lato ala lofa mai ai mato. Lo swafa Yesu. Amene. Swafa le tama, le alo, le ngā ia. Amen. The body in the soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world.